la tierra pasarán. No, no, no pasarán. No, no, no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra pasarán. No, no, no pasarán. No, no, no pasarán. Gloria a Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor será cumplida. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria Cristo a Jesús. vive. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a mis hermanos más. Bienvenido una vez más en la casa del Señor. Y abrimos la palabra de Dios en Juan capítulo 18. À nous vivre nous dans Jean chapitre 18. Dios está en este lugar. Bon Dieu Aleluya. dans place ça. Y sigue alabando a tu Dios. Continue à adorer bon Dieu. La palabra de Dios permanece para siempre. Parole bon Dieu est là pour tout le temps. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Cristo vive. Mon Dieu vivant. Alléluia. Gloria al Señor. Gloire à Seigneur. Alléluia. Alabanza a Jesús. Adorer bon Dieu. Alléluia. Juan 18, Jean chapitre 18, versículo 8. verset 8. Mis hermanos lo tienen. Nous gagnons le frère. Alabanza al Señor. Cristo vive. Gloria al Señor. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Nous alabanza a allons chercher, Jesús. continuer à adorer bon Dieu. Alléluia. Juan 18, Jean chapitre 18, versículo 8. verset 8. Gloria a Jesús para siempre. Alabanza. ¿Estamos listos? Bonne journée. Gloria al Señor. Amén. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Gloire à Dieu, alléluia. N'a pas parole là, non papa, petite là, avec Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 18, verset 8, il dit comme ça. Jésus répond, moi pas déjà dit nous, c'est moi-même. Si c'est moi, n'a cherché, qui l'autre monsieur ça yo, quitter l'autre monsieur ça yo à le faire route yo. C'est comme ça, parole, il te dit arrivé vrai. Dans tout le monde, où t'es ban moi yo. Papa, yon même papa dit. Si mon Pierre te gen yon épée sous lui, li ralel, li frappé domestique, grand prêtre là, li sauté les oreilles droite li. Yo te relé domestique là Malchis. Mais Jésus dit Pierre comme ça. Mais tenez ou là nan djen li, est-ce que c'est pas pour m'boire côté souffrance papa, bamboya? Vamos a orar, hermanos. À nous prier. Cierra tus ojos, levanta tus manos y pide a Dios que te hable en esta noche. Alabanza a Bon Dieu pour Jesús. le parler ensemble avec vous. Fermez les yeux. Alléluia. Padre Celestial, Dios de gloria, demos presencia en nuestra continuidad, Señor, alléluia. donando alabanza, adoración, Dios mío, Jehová. Oh Dios, reunido en lugar aquí, Señor Dios mío, para adorar, para glorificar vos santo nombre. Tata santo, vos tan grande, vos tan precioso, vos tan maravilloso, Dios mío, mi alma te bendecido. Oh, glorificado sea vos santo nombre. Tata, nos invocás, papia que nos vida de noche, Dios mío. La acabadora manifestar de manera especial, Tata. Nos está aquí para recibir digo, liberación, sanidad, unción, gracia, Dios mío, Jehová. La acabó candela descender, purificarnos mente, nos corazón, nos alma, tu nos ser, Dios mío, Padre. Tata en nombre de Jesús, oh Dios mío, libertad. Sana, Dios mío, bautizar, lleno con el Espíritu Santo. La palabra llega a cada corazón, Dios mío. De nombre de Jesús, me te rogamos, Dios, y honra y gloria de cada para vosotros, Señor. Amén y amén. Mi hermano, un poquito, mis hermanos pueden sentar, Nous capables de chiter après mieux. Alléluia. pero sigue alabando a tu Dios. Continuez à louer mon Dieu. Alabanza al Señor para Gloire à siempre. Dieu. Alléluia. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Amén.
Continuamos con el estudio del Evangelio de San Juan. On a continué avec l'évangile de Saint Jean. Estamos en Juan capítulo 18 Nous dans Jean chapitre 18. y quedamos en el versículo 8, Nous étions dans verset 8 là. donde Jesús fue en el huerto con sus discípulos Côté Jésus est allé ensemble avec les disciples. Yo. y vemos que Judas Mais nous là Judas vino con un grupo de los sacerdotes qui est venu avec un groupe grand prêtre, y soldados un bon soldat, para aprender a Jesús. qui était capable d'arrêter Jésus. Y cuando llegaron, Jesús les dijo, yo soy. Il est arrivé, il dit, Jésus dit aussi moi-même. Y ellos cayeron atrás. Il fait bac. Y en el versículo 8, Dans verset 8 là, Jesús Jésus a preguntarles, a posé une question. ¿quién buscáis? Qui laisse-nous? Y en el versículo, y dijeron a Jesús el Nazareno. Il dit à chercher Jésus de Nazareth. Entonces Jesús les volvió a responder, Jésus répondit, os he dicho que yo soy. il dit c'est moi-même. Pues si buscáis a mí, Si c'est moi-même, nous cherché, dejar ir a estos. il vient à faire route. Él salió adelante, Il était sorti devant. porque el líder siempre va Parce adelante. que l'idéal est toujours prêt. En ejemplo y en todo, Il doit ser exemple pour tout. el líder va adelante. Amén, hermanos. Il doit parler devant. Alabanza del Señor. Él sale enfrente Il était sorti en face yo, de las ovejas. devant mouton yo. El pastor va enfrente de las ovejas Pasteur il va aller devant mouton para guiarlos, pour guider yo. para darle Pour ejemplos, faire un exemple, para pour protegerlos, protéger yo, para cuidarlos. pour prendre soin yo. Y él salió adelante Il sortit va devant. y él los confrontó, les enfrentó. Il confrontait tout ça qui était rencontré. Yo soy Il dit c'est moi-même. a quien ustedes están buscando. Et moi nous a cherché. Pues llévame a mí Mais moi-même, y deja a estos tranquilos. quitter l'autre mon yo aller. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Alléluia. Y Pedro sacó su espada de la vaina. Et Pierre lui a allé écoute une épée. Alabanza al Señor. Y quitó la oreja de uno de los soldados del sacerdote. Il coupait aux oreilles un grand prêtre là. Naturalmente, Pedro no buscó a quitar una oreja. Naturellement, Pierre pas jamais quitté, pas jamais cherché un. Pedro buscó a quitar la cabeza completa con las dos orejas. Naturellement, puis de chercher pour te retirer tête là complètement avec des oreilles là. Amén, hermanos. Pero como que no sabía usar la espada, Mais comme qu'on utilise l'épée, amén, quitó solamente una oreja. il retire seulement les oreilles. Y en uno de esos evangelios Il y a l'évangile ça yo. se dice como Jesús tomó esa oreja y lo puso otra vez. Amén. Il dit que Jésus prend les oreilles là, il retourne coller là encore. Alabanza al Señor. Y Jesús le dice a Pedro, Jésus dit Pierre, mete tu espada en la vaina. mettez fourré en épée là dans gêne. Amén. Esta es la voluntad del Padre. C'est volonté papa, Ha llegado la hora. l'est arrivé. Es bueno conocer en qué momento Dios está obrando, Il bon pour nous connaître dans quel moment bon Dieu a fait un travail, en qué momento el diablo está obrando dans quel diable a travail, y en qué momento el diablo está obrando con permiso de Dios. dans quel moment diable a travail a permis bon Dieu. Eso es muy importante, hermanos. C'est très important frère Samuel. Y Jesús le corrige Jésus corrige, y le dice, il dit esta es la voluntad de Dios. c'est volonté papa, Ha llegado la hora l'est arrivé. y tengo que beber la copa que mi Padre me dio a beber. Moi dois boire dans côté souffrance papa m'n'am que pour boire. Amén. Y Jesús se presentó como el buen pastor. Jésus présenté lui tant que bon gardeur. Enfrentó la Il situación. fait face à la situation. En Juan 17:12 dice la palabra, Dans Jean chapitre 17 verset 12, 17 versículo 12. verset 12, Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. pendant que là avec yo, moi te protéger yo à pouvoir non. Moi non, même non ou te ba moyen, moi te protéger yo. Yo youn pas de perdu, excepté monde qui te pour perdu pour ça qui te écrit dans le livre là, te ka rivé vrai. La idea de la iglesia Idée de l'église là, la inventó Dios. c'est bon Dieu qui mette. Amén, hermanos. Hay gente que dice que no quieren congregar, Si quelqu'un qui Dieu pas veut assister, se congregan en casa. eh bien il a pris la caille pour assister. No es la voluntad de Dios. C'est pas volonté bon Dieu. Dios instituyó la iglesia. C'est bon Dieu qui mettait l'église. Y Dios puso un pastor. Bon Dieu mettait un pasteur. Y Dios salva las almas Bon Dieu sauve l'âme yo. y trae esas almas bajo el cuidado del pastor. Il vient avec l'homme ça yo en bas soin pasteur. Es el deber del pastor C'est devoir pasteur. de lidiar con cada uno, Eh bien pour le chercher avec de cuidar a cada uno, pour le prendre soin de chaque, de amar a cada pour uno, le remettre chaque,
Cada oveja es diferente. Chaque mouton différent. En el mundo dicen que hay oveja negra de la familia. Dans le monde là, yo dit comme ça, il y a un mouton noir de la famille. En la iglesia no. Dans l'église là, non. Hay que lidiar con todos. Nous devons prendre soin avec Hay tout. que orar por Nous devons todos. prier pour tout. Hay que tener paciencia con la grey de Dios. Nous devons avoir patience avec mouton bon Dieu. Muy especial porque Dios lo salvó. Et spécialement parce que bon Dieu sauvé. La sangre de Cristo les limpió. Sans Jésus nettoyer. Cristo los compró. Jésus acheté. Por eso el pastor tiene que tener cuidado. Et vous êtes pasteur de faire attention. En las manos del pastor Non, mais pasteur, está la vida o la muerte de las ovejas. la vie ou bien la mort, yon mouton yé. Un pastor puede construir, Yon pasteur capable de construire. un pastor puede destruir una oveja. Yon pasteur capable de détruire tout, yon mouton. Alabanza al Señor, amén. Por eso nosotros como Et pastores ça nous-mêmes comme pasteurs, siempre nos humillamos. nous toujours descendons. No importa si es un joven Ça va pas si c'est un jeune, o un anciano ou bien un ancien, o un ou adulto. bien un adulte. Si yo puedo hacer algo de mi Tu parte dois faire un bagage de parti pam para que esa persona pour moun ça vuelva a Dios, retourner venir de bon Dieu. lo hago. M'a fait. No hay posición Si pas que me pueda impedir empêcher a humillarme pour humilier moi. cuando pueda alabar al Señor. Amén, hermanos. Amen. Jesús es el buen pastor. Jésus c'est bon gardeur. Y aquí dice en el versículo Il dit 12 là dans le verset 12 là, que Él guardó a todos lo que Dios le dio. il était protégé ou bien kembe tout ça pour te bali yo. Los cuidó Il prend soin para que ninguno se perdiese. pour que nan yo pas le perdu. Esa era su mandato, la voluntad de Dios para con su vida. C'est ça qui était commandement, les volontés bon Dieu dans la ville. Y para nosotros los pastores Pour también. nous-mêmes comme pasteurs tout. Hay pastores que no le importan las ovejas. Il y a pasteur qui pas intéressé des Muy moutons. especial cuando la iglesia crece Plus spécial que l'église a y grandi, tiene suficiente entrada, il suffit rentrer, no le ça importa. pas intéressé. El que es difícil, Alléluia. el que hace Moun qui difícil, fait difficile là, con la palabra avec parole là, lo expulsa. il pousse, le mettez Eso no es de Dios. ça va sortir bon Dieu. Eso no es el pastor. Ça va être pasteur. Ese es un asalariado. Ça c'est un monde qui est salaire. ¿Cuánto puede alabar al Señor? Amén, hermanos. Amen. Amén, hermanos. Cristo vive. Jésus vivant. En Juan 6:39, Dans Jean 6, 39, glorificado sea el Señor. Juan 6:39. Jean 6, verset 39. Hasta la oveja Même mouton, que más difícil hace, même gente difficile, la meta final es bif final là c'est que esa oveja, le mouton ça. que es muy Qui molestiosa, traîne sans là, también llega al il cielo. besoin arriver dans le ciel tout. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Amen. Juan 6:39. Jean 6, 39. Dice la palabra de Dios. Parole bon Dieu a dit, Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. mais ça moun qui voye m'lan vle, li vle pour m pas perdre youn nan moun li ban mwen yo, mais pour me faire yo lever sorti vivant dans la mort dans dernier jour. Dios no salva un alma Bon Dieu va sauver un âme, para traerlo a la il iglesia vient avec lui dans l'église là, para después que se et pierde. puis après pour perdre. Amén. No, hermanos. Non frère m'sep. El pastor Pasteur guía, li guide, enseña, li enseigne, guía pastos verdes. li guide dans zepvet. Las ovejas Mouton yo con su lana, avec plume li, su amor, l'amour, más lana, plus plume, más amor, plus l'amour, más lana. plus plume, Amén, gloria al Señor, más amor, plus l'amour, dan calor uno al otro. li bay chalet yon à l'autre. Amén, hermanos. El pastor los guía. Et puis pasteur a guidé. Oveja no pastorea oveja. Mouton li pas guidé, li pas prendre soin yon mouton. Y hay ovejas que a veces quieren hacer eso Il y a mouton que des fois qui voulait faire ça, y dañan más que construyen. il dérange plus qu'elle construit. Amén, hermanos. La oveja va adelante, motiva. Mouton pas devant, il motivé. Oveja sigue oveja. Mouton va continuer à être un mouton. Cuando usted ve una oveja, Là que voyez un mouton, amén, carné, mouton. no cabrito. Non. Amén. Cruzar la calle, Dès qu'il a traversé l'area, cuando uno comienza a cruzar, dès qu'il commence à traverser, todos lo siguen. tout le monde suit. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. La oveja tiene que ser ejemplo para la otra oveja. Mouton doit ser exemple pour l'autre mouton. Yo. Tiene que ser motivación para la otra Il oveja. doit ser motivation, bien encouragement pour l'autre mouton. Yo. El pastor los guía. Et puis pasteur a El guidé. pastor los Pasteur cuida. prend soin. Yo. Alabanza al Señor. Los guía pasto Les verde. guidés yo aller dans zep vert. En Juan 10, Jean 10, alabanza al Señor. Juan capítulo 10 Jean chapitre 10. habla del buen Il pastor. parle de un bon gardeur. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Amen, mes frères. El buen pastor. Un bon gardeur. Amén. Vamos a ver en este capítulo 10. On a loué là, dans le chapitre 10 là, Este capítulo 10 et chapitre 10 ça, habla de la gracia il parle de la grâce, y el cuidado et puis il prend soin, y el amor y la ternura l'amour
y la ternura del buen des pastor. bons pasteurs, des bons Amén, gardiens. hermanos. Y aquí en este capítulo Là, dans le chapitre ça, vemos dos grandes nous ejemplos avons deux gros exemples de la excelencia del buen de pastor. l'excellence d'un bon gardeur. Amén, hermanos. Y la primera parte que podemos ver en el capítulo 10 Nous avons partir dans le chapitre 10 là, es que dice que el pastor il dit que gardeur tiene conocimiento de su rebaño, il a connaissance des moutons. conoce a su Il rebaño, connaît moutons. conoce a sus Il ovejas. connaît moutons. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Moutons écoute voile, ils suivent. El pastor conoce a sus ovejas. Parce que ça gardeur il connaît moutons. Para conocer las ovejas Pour connaître moutons, hay que meterse en el redil, vous devez mettre dans en el curá. la cour. Amén, Dans hermanos. la pack là. Alabanza al Señor. Mi tío Tonton moi y mi familia siempre tenían ovejas y cabritos. et dans la famille moi il y a toujours des moutons plus cabrit. Amén. Y los guía para que vayan al monte a comer Les qui y devraient aller dans bois dans rack à manger. en la tarde regresan Après-midi puis retourner. y van en el redil. Et puis ils rentrer dans pack là. Alabanza al Señor. Y él cierra la puerta. Puis il ferme porte là. Y después nosotros, los sobrinos, Après nous-mêmes les venus, nos metíamos en el redil ils nous rentrer dans pack là con una vara avec un fouet, un petit bâton para quitar espinas pour retirer piquant qui collait sur laine, sur pli mouton. que encuentran cuando van a comer. Pendant Amén. ils aller à manger dans bois. Y mi tío camina entre las ovejas. Et puis tonton il tape marcher dans mi-temps mouton yo. A veces hay uno que está embarazada Il va faire gagner une qui va peut-être il pleine, y su embarazada si, il pleine. y su, ¿sí o no se dice? Mujer es embarazada y la bestia es preñada. Suena muy fuerte, sí, pero amén. Amén. ¿Es palabra normal esa palabra? ¿Sí? Acción. Tiene un hijo adentro. Les gars petit dans pack. Amén, hermanos. Amen. Y a veces Si que des fois, donde da leche al bebé, quand que les bail petite la lettre là, ubre. mamel. En América hay Uber que te transporta y la oveja también tiene. Amén. A veces uno demasiado llena Il est parfois une capable trop plein. y si uno no le saca la leche, Si on ne pas retirer lettre là, amén, se puede podrir esas cosas. il capable pourrir ces bagages là. Pero para ver eso, Mais pour ça, el pastor parce que bon de las gars, ovejas le mouton yo, tiene que meterse en el il redil doit rentrer dans pack là. y andar entre las ovejas. Et puis marcher ou bien on commence à marcher dans mi-temps. Estar entre las ovejas Nous rentrer dans mi-temps mouton yo. para escuchar las ovejas, Pour ça on voir mouton yo. para ver cómo está su Pour condición. voir comment condition yo est. Amén, hermanos. Si no entras en el Si redil, vous pas rentrer dans pack là, si lo cierras allí y vas a casa, alabanza del si vous pas Señor, fermer là et puis aller la caille, no puedes saber lo que están dando en tu redil. encore connaître qui ça qui passé dans pack là. Amén, hermanos. Pero hay algo cuando usted entra en ese redil. Mais il bagaille pendant que vous rentrez dans pack ça, Mi hermano Papitos, frère moi, papitos, él era de nosotros que siempre iba con mi tío, nosotros de vez en cuando. et c'est lui-même qui toujours avec tonton, mais nous-mêmes quelquefois comme ça. Y cuando llega a casa, Il est arrivé la caille, ¿sabe usted ese olor vous connaissez sant là, de ese redil, no? sant pack là, Huele muy mal. il y a mauvais sant en pile. Porque a veces tienen que agarrar esa oveja o ese cabrito Parce que des fois, je kembe mouton bien cabrit là, y tienen que ponerlo en el suelo je mettais la terre, para sacar la leche y pour esas lui- cosas. pour lui tirer l'aide là, Y caen, porque ahí esos animales dejan su estiércol parce que bête là, yo là, c'est là, yo fait sous chouchi, fatra yo. y ese olor, eso huele muy mal, Eh bien, hermanos. ça, il y a mauvais sang, Terriblemente. terriblement. Amén, hermanos. El pastor de oveja no huele bien cuando llega a casa. Yon gars de mouton, il pas un mauvais sang, il pas un bon sang là qui arrive la caille. A menos que es un pastor Plus ou moins, pas mouton, que gado, no se mete con las ovejas, c'est un gado qui pas rentrer dans mi que no entra en el il redil, pas rentrer dans pack là. que está ahí solamente cuando van a trasquilar las ovejas a quitarle la lana. Il a seulement les qui libre à couper en laine ou bien plus mouton. Pero el buen pastor Mais un bon gado, conoce a sus ovejas. il connaît mouton lui. Amén, hermanos. Está entre sus ovejas. Il là dans mi-temps mouton lui. Está pendiente Il sous-attendi de sus asuntos. dans affaires. Y segundo, Deuxièmement, donde vamos a detenernos en esta je noche, vais faire un camp à soya. el sacrificio que él hace por su rebaño. Sacrifice il fait pour mouton lui. El buen Un pastor bon gado, se sacrifica para su il rebaño. fait sacrifice pour mouton lui. En Juan 10:15 dice la Dans palabra, Jean 10, 15, parole là dit, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre
y pongo mi vida por las ovejas. Il dit dans Jean 15, moi-même, moi c'est gardeur mouton yo. Papa me connaît, moi connais papa. Comme ça tout, moi connais mouton yo même tout, yo connais moi. Amén. Aquí dice, Là, il dit, aquí Jesús está hablando, Jésus a parlé là. Jesús el buen pastor, Jésus qui c'est bon gardeur, el pastor perfecto, bon gardeur tout bon. él dice que él pone su vida por sus ovejas. Il dit limite la vie pour mouton yo. Amén, hermanos. En el versículo 17, Verset 17 là, alabanza al Señor. En el 17, dans 17 là. dice, por eso me ama el Padre. Il dit papa même. Alabanza al Señor. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Parce que ma bain la vie pour me recevoir encore. Mira qué amor, hermano. Regardez qu'il a mon frère Sem. Defiende a sus ovejas. Défendre mouton yo. Está dispuesto a poner su vida Il est disponible pour mettre la vie para esas ovejas. pour mouton ça yo. En el versículo 18 Dans dice, verset 18 là il dit nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. personne pas qu'à mettre la vie, c'est moi-même qui bail li parce que c'est moi qui veux. Tengo poder para ponerla Moi j'ai pouvoir pour me bail li, y tengo poder para volverla a tomar. moi j'ai pouvoir pour me recevoir encore. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Adora a tu Dios. Adorez mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus, alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Pues Jesús ha puesto su vida Eh bien, Jésus mettait la vie li para las ovejas. pour mouton yo. Él sacrificó Il fait sacrifice para el rebaño de Dios. pour mouton bon Dieu yo. Amén. En estos versículos Dans verset ça yo, podemos ver que Él declara su propósito, su meta nous capable voir qu'il déclaré Billy mettre li de morir de pour mourir por el rebaño. pour mouton ça yo. Dice en el Il 15, dit dans 15 là, y pongo mi vida por Dime- mis ovejas. il mettait la ville là disponible pour mouton yo. Él puso su vida, Il mettait la ville. no solo por el bien de sus ovejas, Non seulement pour bien mouton yo, sino el lugar de sus ovejas. mais dans place mouton yo. Él tomó el lugar de sus Il ovejas. prend place mouton yo. Por eso cuando vinieron a buscarle, C'est pour ça là qu'il chercher lui. Él salió Il adelante. sorti devant. A mí me buscáis, aquí estoy. Moi-même nous me chercher mais moi là. Deja mis ovejas en paz. Quitter mouton yo en paix. Amén. Puso su vida por el bien de las ovejas, Il mettait mouton yo pour bien mouton yo. pero puso su vida también en lugar de sus Et ovejas. puis il mettait la ville tout dans place mouton yo. Podemos ver en 2 Corintios 5, Nous avons dans 2 Corinthiens 5, versículo 21. Alaba a tu verset Dios. 21. Es algo muy precioso esto. So qui est très précieux ça. El buen pastor. Il y a un bon gardeur. 2 Corintios 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. Dice la palabra de Dios. Parole bon Dieu a dit. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corinthiens 5, verset 21. Christ n'a pas jamais fait aucun péché, mais bon Dieu fait le prendre son nous, sous lui, yo traité le temps que yo monde qui fait péché. Comme ça, les nous fait un seul corps à Christ là, bon Dieu fait nos grâces. ¿De quién está hablando aquí, De hermano? qui est-ce parlé la frère Samuel? Está hablando aquí de Jesús. La parlé là de Jésus-Christ. El que no conoció pecado, Monde qui pas jamais connu péché. por nosotros lo hizo pecado. Pour nous-mêmes, il fait il prend péché. No dice que lo hizo pecador, no. Il pas dit qu'il fait un péché, Lo hizo pecado. mais il fait un péché. Porque Jesús no era pecador. Parce que Jésus pas de péché. Jesús no falló al Padre Jésus pas failli papa. y por eso sacrificó su vida para agradar al Tu Padre. veux ça, il sacrifie la vie pour faire papa plaisir. Jesús en obediencia Bon, Jésus dans obéissance, sacrificó su il vida. sacrifié la ville. Ya estaba haciendo bien. Il était qu'il a fait bien déjà. Estaba haciendo la voluntad del Il a Padre. fait volonté papa déjà. Alabanza al Señor. No tenía falla. Il pas de faille. En Dans obediencia, obéissance, Él sacrificó su il fait vida. sacrifice avec la ville. Él no conoció Il pecado. pas contre péché. Por nosotros lo hizo pecado. Pour nous-mêmes, il fait le péché. Él tomó nuestros pecados Il prend péché nous yo. para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios. Pour bon Dieu capable faire nous grâce. Somos justificados en Cristo. Nous juste dans Christ là. Por eso usted no tiene que tener ninguna culpabilidad. C'est vrai ça, ou même pas de gagner aucune culpabilité. Se arrepintió, Vous repentez, volvió su espalda al pecado. si vous repentez, vous virez dos, bah péché, Usted está perdonado, eh bien, vous pardonnez. limpiado por la sangre de Vous Cristo. nettoyez avec sang Christ là. Alabanza al Señor. ¿Cuántos lo creen? Combien de monde qui croit ça? ¿Cuántos van al cielo? Combien de monde qui parle dans le ciel? Amén. Entonces usted cree Eh bien, si vous croyez que es justo que vous juste, que entra al cielo ahora si muere vous ahora. apportez dans le ciel. Kounye là, si vous mourrez. ¿Cuántos lo creen? Ahora, Kounye là, si usted tiene esa firme fe si vous avez une foi ferme ça, que va a entrar al que cielo, vous prenez rentrer dans le ciel, el lugar más santo y limpio que hay, dans lieu qui puisse c'est plus propre qui gagne, que va a entrar al vous cielo, prenez rentrer dans le ciel. donde vive Dios, Côté que bon Dieu habite. los ángeles, Sancho, hermano Andrew, frère Andrew. y todos los demás que murieron en el Et Señor, tout l'autre qui mourit dans le Seigneur, ya, là, que usted tiene derecho a entrar al cielo, vous avez un droit pour rentrer dans le ciel. ¿cuántos más las promesas de Dios aquí en la tierra? Combien encore pour promettre bon Dieu sous terre ça? Si cree Si vous croyez que puede entrar al cielo, qu'on va rentrer dans le ciel, tiene que tener la certeza, vous devez avoir sécurité, la la assurance. confianza Vous devez avoir confiance. que todas esas promesas son de usted. Toute promesse ça, yo, c'est pour vous. No puede dudar. Vous ne pouvez pas douter. Si duda que es digno de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, Si vous doutez ou pas mérité pour recevoir le baptême de Saint-Esprit, no puede entrar al vous cielo. pouvez rentrer dans le ciel. El cielo es más que la llanura del Espíritu Santo. C'est la plus que dimension de l'Esprit. El cielo es más que los dones del Espíritu Santo. C'est la plus que tout l'Esprit mon Dieu a baillé. Entonces usted tiene que abrazar esa confianza Vous devez embrasser confiance ça. y aumentar su fe. Augmenter la foi. Que cuando yo pido perdón, Demandez pardon. Él me perdona. Pardonnez. Él me limpia. Nettoyé. Él me purifica. Purifiez. Alabanza al Señor. Y que soy coheredero con Cristo. Moi, c'est un co-héritier à Christ là. Que todas esas promesas Que toute promesse ça, yo, son mías. c'est pour moi, yo. Son mías. Pour moi, oui. Si el cielo es mío, Si elle est pour moi, todas esas promesas son mías toute también. promesse ça, yo, c'est pour moi, yo, et tout. ¿O no? Oui ou non? Alabanza al Señor. Ouais, j'ai dit. Entonces Cristo Jesús, Et bien Jésus-Christ, Dios le hizo pecado, bon Dieu fait tous les péchés. no pecador, Il n'est pas un péché. pecado, Péché, y tomó nuestro lugar. il prend place nous. Amén, hermanos. Él puso su vida por sus ovejas. Il mettait la ville pour mouton, yo. Puso su vida Il mettait la ville por el bien de las ovejas pour bien mouton, yo. y tomó su lugar. Et puis il prend place, yo. ¿O no, hermanos? Oui ou non? Usted Ou même, y mi persona Moi-même. teníamos que estar en la cruz del nous Calvario. devons, c'est nous-mêmes qui devons sous quoi? Pero él dijo, no, Mais lui-même, il dit non, yo voy. moi, je vais aller. Vinieron a buscar, Yo viens chercher, aquí estoy. il dit, mais moi là, Deja a ellos. quittez yo. Yo voy a la cruz. Moi-même, je vais aller sous quoi? Yo entrego mi Moi, vida. je vais aller mettre la vie. No porque he fallado. C'est parce que me failli, No porque he fallado. No parce que me failli. No porque tengo pecado. parce que me péché, Pero porque amo la c'est humanidad. parce que me remets Porque l'humanité. quiero obedecer al Parce que Padre. je voulais obéir papa. Es el único camino Alléluia. a la salvación. Alléluia. Dans la délivrance. No hay otro Et mediador. l'autre médiateur. Yo pongo mi vida. Je vais même mettre la vie. Aquí estoy, llévame. Mais moi là, allez Llévame avec. preso, aquí Allez, estoy. allez avec, mais Yo voilà. entrego mi vida. Je vais mettre la vie. Nadie me lo quita. Personne ne va pouvoir Yo soy Dios. Moi, c'est bon Dieu. Yo pongo mi vida Mettez la vie. voluntariamente. Rabaisaya. Y rabakaisu etabaisaya. Urabakabaisu. Adora a tu Dios en esta Adorez noche. mon Dieu la soirée. Alabanza al Señor. Ouais, j'ai dit alléluia. Cristo vive. Jésus vivant. Vemos por la historia Regarde ouais, parcours histoire de la religión des judía religions juives. que miles y miles de ovejas Des milliers de milliers de moutons, habían sido ofrecidas ils étaient offrus por los pastores. par bon gardeur. Amén. En sacrificio a Le Dios. sacrifice dans bon Dieu. Porque en la ley, Parce que la loi, cuando uno peca, Dès que uno fait péché, cuando uno falla a dès que uno Dios, faillit, mon Dieu, tenía que traer un se animal, finit avec un animal. una oveja, Il y a un mouton, sin mancha, sans tache. una oveja, Il y a un mouton, lo perfecto que tenía, ça qui est parfait, qui est bon, qui est lo meilleur. mejor que tenía. Plus meilleur qui est meilleur. Y durante los años, Pendant toute l'année, esos 2111 años de la ley, 2111 de la loi, se sacrificaron miles y miles de ovejas. je te construis milliers de milliers de moutons. Fueron ofrecidas Je t'ai offert por los pastores pour pasteur. en sacrificio a Le Dios. sacrifice dans bon Dieu. Pero aquí Mais là, hay un contraste il y a grande, un gros contrat là. un contraste Il y a sorprendente. un contrat qui est surprise là. Aquí vemos Là, nous, que es el pastor que Gadoa,
el que se ofrece en sacrificio a Dios por las ovejas. Moun qui offrir comme sacrifice la bonté pour mouton hein. Amén, hermanos. Se traía ovejas, Li yo vient avec mouton hein. el pastor sacrificaba Il ovejas, passait à tuer mouton hein. pero ahora vemos Mais qu'on a ouais, que el pastor pasteur à se gado. Il sacrifica sacrifié para las ovejas. pour mouton. Para poder alabar al Señor. Amén, hermanos. Aunque Même si al herir el pastor, dans pas gado hein, amén, se dispersan las ovejas. yon mouton capable peut-être Amén, como Marcos 14, 27 dice, dans Marc 14 27 dit al herir el pastor, dans gado pasteur se, n'a pas gado hein. se dispersan las ovejas. Yon mouton capable peut-être gailler, Amén, anda plama. yo gailler. Amén, hermanos. Marcos 14, 27. Marc 14 27. Sigue alabando a tu Dios, aleluya. Está presente en este lugar. Bon Dieu présent ici. Hein. Cristo vive. Jésus vivant. Entonces Jesús les dijo, Et bien Jésus dit, todos, mis hermanos tienen, Marcos 14, 27. El Señor está aquí. Marc 14 27. Un momento a otro puede hacer algo precioso en tu vida. Yo m'en pour le faire bagarre pression la vie. Amén, hermanos. Amen. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jésus dit disciples yo, nous tous nous pral courir quitter pour contre moi parce que mais ça qui était écrit, m'a frappé gado mouton yo et puis tout mouton yo pral gailler dans bois. Amén, hermanos. Al herir al pastor, Dans pas gado hein, se dispersan las ovejas, et bien mouton li gaille porque no tienen parce que yo pas gagné a quien seguir. qui laisse poursuivre. No tienen, Yo pas gagné no escuchan el silbo del pastor. et yo pas écouter à voir pasteur. No hay esa vara, no hay ese callado Pas gagné bâton, pas gagné fouette là. para guiarlos. Pour guider Se dispersan yo gaille las ovejas. mouton. En Juan 10, 16, Dans Jean 10 16, amén, hermanos, dice la palabra, parole bon Dieu a dit. también Juan 10, 16, Dans Jean 10 verset 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirá mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. moi gen un pile mouton qui pas dans pas que ça, mais moi gen pour mener yo tout. Amén, se dispersarán las ovejas, Yo va gagner, mouton va gagner, pero se volverán a reunirse. mais on va retourner réunion encore. En Juan 11, 52, Dans Jean 11 verset 52, dice la palabra de Dios. parole bon Dieu a dit. Juan 11, 52. Jean 11 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Et puis, pas seulement pour juifs yo, mais pour tout le monde semblait tout petit bon Dieu qui gagne yo dans tout ciel. Parecía con la muerte del pastor Il semblait que ta couleur mon gado, que las ovejas iban a ser dispersadas. mouton va ta couleur le gagne. Amén, hermanos. Pero como que este pastor Mais comme mouton gado ça, no puede il morir, va capable mourir, no muere il nunca, va jamais mourir. solamente entregó su vida por un momento, Seulement il remet la vie pour un moment, ese entregar su vida et bien il remet la vie là, logró atraer aún más et puis il réussit venir avec plus toujours. los otros que estaban L'autre dispersos. qui te gagne, Los reunió il réunit con esa obra perfecta avec bon travail ça. en la cruz del Sur bois Calvario. calvaire. Amén. Quitó la ofensa de la cruz Il était offensé sur quoi? para así nosotros Comme ça pour nous-mêmes. llegar a Dios. Capable de revenir dans bon Dieu. Cuando espera alabar al Señor. Capable de louer le Seigneur. Amén, hermanos. Jesús quitó la ofensa en la cruz. Jésus était offensé sur quoi? Porque, primeramente, Parce que premièrement, el poner la vida por sus ovejas, pendant mettre la vie pour mouton yo, porque él hizo eso, parce qu'il fait ça, él merece el amor del il Padre, méritait l'amour bon Dieu. el honor del Padre. Honneur papa. Alabanza al Señor. Dice en el versículo Qui 17, dit dans verset 17 là. por eso me ama el Padre, Papa même porque yo pongo mi vida. parce que m'a mettre la vie. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Yo me imagino que cuando en el cielo Moi imaginer pendant le ciel là. se anunció la necesidad, Là que yo annoncé nécessité hein. igual que a veces cuando abre una puerta misionera, Même Jean là que yo des fois yo ouvre une porte missionnaire. decimos, hermanos, Nous dit frère Samuel, hay una puerta abierta qui une porte l'ouvrir en tal de lugar, tel côté, pero no hay obrero. mais pas gain l'ouvrier. Vamos a orar a Dios On a prié bon Dieu que levante obrero, pour lui lever l'ouvrier. que muestre quién Él Pour tiene. lui montrer qui est lié. Amén, hermanos. Las puertas de San Martín están otra vez Il abiertas. porte ce matin retourner l'ouvrier encore. Amén, hermanos. Y se necesita un Nous obrero. besoin d'un ouvrier. ¿Quién irá? Qui laisse libre aller? Alabanza al Señor. Amén. Hay algunos que dicen gloria a Dios, Quelqu'un qui dit gloire à Dieu. otros que dicen, Quelqu'un qui dit ah no,
Y así también se hizo el llamado en el cielo. Comme ça, tu le fais appel dans le ciel là. Amén. Los ángeles, todo el mundo celestial, Les anges, tout le monde céleste, viviendo feliz allá. ils vivraient en l'air. Y el mundo un caos. Et puis le monde dans un chaos. Amén. Un Il y a un caos. chaos. Y cuando quieren ver una película de terror allá en el cielo, Et là que vous voulez regarder un film, Dios le mostraba la tierra. bon Dieu montre au ciel là. Alabanza al Bon Dieu Señor. montre au terre. La maldad que había aquí. Mais chanceux qui te gagne. Los ángeles quedaban así. Et les anges étaient comme ça. No, cambia el canal. Non, change canal ça. Y de repente dice Dios, Sans attendre, bon Dieu dit, hay una necesidad il y a grande. une grosse nécessité. La tierra necesita ayuda. Terre a besoin d'aide. Necesitamos Nous alguien besoin d'un monde para salvar a la pour tierra. sauver terre. La cosa se puso seria en el cielo. Alléluia. La cosa se puso seria Bagaille là te venu sérieux dans le ciel. en là. el cielo. Alabanza del Señor. Ir a esa tierra Aller ou bien venir sous terre ça. con todo eso. Avec tout ça. Dejar esto. Quitter ça. Ir allá Aller en bas. a vivir entre ellos. À l'habiter dans mi-temps yo. 33 años. 33 ans. Alabanza del Señor. El arcángel Miguel vio a Gabriel. Archange Miguel t'a regardé Gabriel. Alabanza del Señor. Bendito sea el Señor. Soit le nom de Dieu. Y el Padre quedó viendo. Hay una persona aquí en el Et cielo papa arrête à regarder. Qui est ce monde là dans le ciel là? que quiere ir por la Il humanidad. voulait aller pour l'humanité. Alabanza al Señor. Y cuando el Padre su ojo llegaba donde Miguel, Miguel hacía así. Et là que papa arrivé, j'ai arrivé sur Miguel, Miguel fait. Amén, hermanos. Amen. Y no había Il n'y nadie a pas de personne que tenía el qui coraje a courage de ir a la de tierra aller sur terre. para vivir como ser Pour humano, vivre tant que les hommes. no fallar, Pas faillir. no Pas pecar, faire péché. después Après. tomar el pecado de todo uno de nosotros. Prends péché nous tous. Pero gracias a Dios Mais merci de bon Dieu. por el Hijo de Dios Pour petit bon Dieu. que estaba sentado en su trono, Et chita sur trône là. lleno de gloria. Léa à gloire. Por eso en el capítulo Et 17 dans le chapitre 17 là. Jesús hace la Il oración fait prier ça. y dice, Il Padre, dit papa. regreso otra vez a usted M'a retourné encore fin joindre. para que usted me dé esa gloria Bah moi gloire ça. que yo tenía Que te gué. antes de venir a la tierra. Venir sur terre. Al Jesús venir a la tierra, Venir sur terre. dejó su gloria, dejó su trono, dejó su corona, dejó su realeza. Ça te gué. Alabanza al Señor. Cuando nadie quería ir, aleluya, Voulez aller. había uno que se levantó Yon qui lève. y dijo, Padre, Papa. yo iré, Même pour aller. yo iré, Rabaste Keisaya. A su nombre sea la gloria, C'est la gloire. a su nombre la C'est gloria. la gloire. Adora a Cristo en esta noche. Soir. Se levantó Il lève. y dijo, yo Si iré, moi pour aller. estoy dispuesto. Ouais, disponible. Como dice Filipenses 2, versículo 9, Pour Philippiens 2, 9 dit. estoy dispuesto Moi disponible. a destruir a mí Pour mismo, détruire propre tête moi. dice la palabra Parole l'a dit. en Filipenses. Dans Philippiens. Alabanza al Señor, Alléluia. adora a tu Dios. Adorez mon Dieu là. Cristo vive. Jésus vivant. Alabanza al Señor. Filipenses 2, versículo 6. Philippiens 2, verset 6. Desde el versículo 5, Depuis le verset 5 là. que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Il dit c'est pour nous un gain pour l'autre, même sentiment qui était dans Jésus-Christ. Escucha bien, Écoutez bien. el cual siendo en forma de Dios, Ça bon Dieu t'est hier, no estimó el ser igual a Dios ça t'est toujours hier, como cosa que aferrarse. mais il n'a pas jamais considéré ça tant qu'un avantage. ¿Qué quiere decir eso? Qu'est-ce que ça veut dire? Ahí estaba el Espíritu Santo, L'Esprit a été, Jesús, Jésus, el Padre haciendo el llamado. papa a fait appel. Jesús era igual a Dios. Jésus était même gens avec bon Dieu. Jesús era Dios. Jésus était bon Dieu. Pero él no vio eso Mais il pas ouais ça. como algo a que Tant qu'il y a un aferrarse. bagage qui est se marrer là-dedans. Porque hay gente que dice, yo no, Parce qu'il y a des gens qui disent moi-même non. yo no puedo hacer On va eso. capable de faire ça. Yo soy reverendo. Yo soy reverendo. Yo soy Yo qué. soy quizá. No eres nada sin la sangre de Ou pas Cristo. rien sans Jésus. El reverendo es título humano que el ser humano ha dado a la gente. Référence, c'est titre humain que les hommes bannent. Amén, hermanos.
Cristo llama. Jésus relève. No llama a ser reverendo. Pas pour référent. Llama a ser esclavo de Dios. Il relève pour Llama a esclave. ocupar un ministerio. Pour le ministère. El título no hace nada. Tu n'as pas fait rien. Alabanza al Señor. Es un privilegio, hermanos. Privilège, frère. Amén, hermanos. Pero no hace nada. Il va faire rien. El supervisor no es más que el pastor. Le viseur pas plus que El pasteur. oficial no es más que el pastor. Dígame, alabanza al Señor. Todos somos lavados con la sangre de Jesucristo. Tout nous laver avec le sang de Jésus. Cuando suena la trompeta, Trompette qui va sonner. no hay un cabine especial Un chemin spécial. para el reverendo, Reverendo. para el licenciado, la vaca y sea. ¡Ay, sea, ay, sea! Es que los títulos caen en la cabeza de la gente hoy en día. Si tu les dis à lui déranger tout le monde. Piensa que son poderosos Parce qu'il y a pouvoir. para dividir la obra, para llevar la obra. Pero la obra es de Dios. Bon Dieu. ¡Alabanza al Señor! Alléluia. Yo soy igual que usted. No soy más, ni tampoco menos. Ni pas moins. Una posición diferente tengo en la obra de Dios. Une position différente, moi, gagné dans l'air bon Dieu. A su nombre la gloria. En la vaca y suelta Isaia. Alabanza al Señor. Alléluia. A su nombre sea la gloria. C'est la gloire. Más yo sirvo al Señor. Alléluia. Más veo alabanza al Señor. Que a veces que estamos al lado de la voluntad de Dios. Parfois, nous, bon côté, volonté, bon Dieu. La Biblia dice La Bible dit que somos un cuerpo. c'est un corps. Mi mano no es más que mi cabeza. Ni mamá, Mi pie no es más que este brazo. Bien, mais pas plus que mea. Un solo cuerpo. Sel cuerpo. La misma sangre fluye en mi ser. Dans la vie. A su nombre. Non, bon Dieu. Amén, hermanos. Y Dios, Et bon Dieu, siendo qui Dios, c'est bon Dieu, no era algo a que c'est pas aferrarse. que bagaille qui te marre là-dedans. Amén, hermanos. Y Jesús se levantó. Jésus levé. Padre, yo voy. Papa, moi prêt à aller. Mi hijo, ¿usted va? Petit, moi prêt à aller? Sí. Oui. Pero no puedes ir con esa gloria. Ne pas parler avec gloire ça. No puedes ir como Dios. Ne pas parler tant que bon Dieu. Porque siempre dirán, Parce qu'il a toujours dit, tú pudiste porque eras Dios. ou dit ça parce que c'est bon Dieu. No hay problema, Padre. Pas de problème, papa. Quitó su corona, Il retire couronne, quitó su manto. il retire vêtement, Dejo mi gloria atrás. moi quitte croix moi derrière. Hazme un feto. Fais-moi un j'aime. Ponme en el vientre Mettez-moi dans le ventre de una mujer. d'une femme. Voy a nacer como ser Moi humano. prêt à le faire tant que Voy a l'homme. vivir como ser Moi prêt à humano. vivre tant que monde. Voy a abandonar mis Moi asientos prêt à abandonner chaise moi. contigo, Avec vous. con la Trinidad. Avec Trinité. Lo voy a Moi hacer prêt à le faire. para salvar la Pour humanidad. sauver les hommes. Usted entiende Comprendre. por qué cuando uno no acepta al C'est ça Señor, que le monde passe le Seigneur. el infierno es su lugar. Eh bien, c'est l'enfer qui est placé. Mira el sacrificio Regardez le que sacrifice. Dios ha Que hecho. bon Dieu fait. Dejó su trono, Qui te trône, li. dejó su corona, Qui te couronne, li. dejó su realeza, Qui te vêtement. dejó su gloria. Roi, li. Se añadió, Li fait tête, li. se destruyó a sí Détruit mismo. tête, li. Alabanza su nombre. Hay que adorar a Dios por eso. Adorez mon Dieu pour ça. En el 7 dice 2 Tesalonicenses, Dans même Philippiens 7 là. sino que se despojó a sí mismo. Au contraire, c'est lui-même, même peut-être pâle. ¿Qué dice el papiamento? ¿Quién tiene papiamento? Qui ça dépend maintenant? ¿Nadie tiene papiamento? Abandonó su propia gloria, Il choisit de mettre ça sous côté. sino que se despojó a sí mismo. Il dépose tête, li. Mira, Regardez. tomando forma de Il siervo, vient tourner un domestique. forma de Forme esclavo. un esclave. Mira, escucha, Regardez, écoutez. hecho semejante a los hombres. Il prend forme un monde. Era Dios Il était bon Dieu. divino, Divine. se hizo igual a Il nosotros. fait le même genre que nous. Amén, hermanos. Amen, frère. Al ser humano, Qui est l'homme. gloria al Señor. Gloire à Dieu. Si usted analiza eso, Si vous analysez ça, no puede haber orgullo en su pas corazón, capable de l'orgueil dans le cœur. ni en mi Ni corazón. dans le cœur, moi. Si Dios, Si bon Dieu, siendo Dios, bon Dieu, se humilló, il va humilier lui. se hizo Il hombre. fait lui-même tout le Y monde. mire el versículo 8. Et le verset 8 là, Y estando en la condición de il hombre, avait ses têtes lui.
Ya se humilló, ¿o no? Là, il descend. Usted ve el descenso Ouais, descend là. y siendo en la condición de Il hombre, rabaisse tête li. se humilló a sí Ta mismo, couille moun. haciéndose obediente Il soumet tête li. hasta la Il muerte soumet devant bon Dieu. y muerte de cruz. Jour qu'il va accepter mourir. Oui, jour qu'il a accepté mourir. Sous quoi? Y vamos a terminar en esta Je noche. vais terminer la soirée. Amén, hermanos. Se humilló, Il humilié se li. hizo Il hombre. fait tête tout le monde. Hermanos, Frère, savez. la muerte más humillante La mort qui peut humilier y menospreciado et mépriser, es morir en la cruz. c'est mourir sous quoi? Amén. El que está en la cruz, dice la Biblia, Moun qui sous quoi la Bible dit, es un maldito, c'est un madichon. un C'est un criminal. criminel. Alabanza al Señor. Y Jesús tomó esa Et posición. Jésus prend position ça. Se humilló Il completamente. descend complètement. Por eso su iglesia está unida. C'est ça l'église unie. Porque no hay orgullo. Parce que pas de l'orgueil. Si Él me Pas ofende, de offense. yo me humillo. Moi-même, ou offense, Me moi-même, vuelvo a Moi, humillar. humilier moi. Porque no hay orgullo en Parce nosotros. que pas de l'orgueil dans nous-mêmes. Porque vemos el Parce que ejemplo nous, exemple. que Jesús nos dio. Et Jésus le bat nous. Amén, amén, hermanos. Amen, le frère. Jesús dice, Jésus dit, venid a mí, viens joindre moi. todos los que ustedes que están Tout cargados le monde qui est chargé, y cansados, fatigué, y encontraréis descanso nous va jouer, nous va nous répondre. para vuestras almas. Pour nous. Después que dice, Après ça, il dit, y aprended de il mí, dit, apprends de même. que soy qué, manso y Parce que qué, y humilde. moins doux, et puis A moins veces humilié. eso falta a la Mais iglesia, c'est ça l'église manquée. la humildad. Humilité. Somos humildes Nous, humilité, hasta el límite juste dans une limite. cuando nos tratan con humildad. C'est que traitez-nous avec humilité. Si nos Si ofenden, offensez nous, ya no somos nous humildes. pas humilier nous encore. Pero cuando Coré Mais là que Corée, ofendió a pendant que Moisés, offensé Moïse, Moisés se humilló, Moïse descend. cayó en la tierra, Il tombait sous la se humilló descend, humilié. ante Dios. ¿Cuándo para alabar al Devant Señor? Dieu. Amén, hermanos. Y murió la muerte de la cruz. Il mourit, on l'a mort sur quoi? Hizo la obra, Il fait travail là. por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo C'est peut-être ça pour tout lever dans l'air. y le dio un Et nombre puis, bah, lui, non? que es sobre todo Il nombre, dépasse tout l'autre nom, yo. para que en el nombre de Pour que Jesús non Jésus, se doble toda la rodilla devant non Jésus, tout genou de los fléchi, que están en los cielos tout ça qui est dans le ciel, y en la tierra sur terre, y debajo de la tierra. et puis en bas terre. Amén, hermanos. Todo el cielo estaba Tout pendiente le ciel là, t'es sous-attendu. de lo que Jesús iba a hacer. C'est ça que Jésus t'a pris le faire. Amén. Tal vez había ángeles Peut-être qu'il y a des anges que dudaban qui étaient doutés. que tal vez en el trayecto Peut-être dans le trajet, dans le chemin, Jesús iba a fallar. Jésus t'a pris le faillir. Amén. El cielo estaba Si pendiente elle a été sous-attendu là, cada día de nuevo. chaque jour de nouveau. El siguiente capítulo Et puis c'était un chapitre le suivant de la vida de Jesús. de la vie de Jésus-Christ. Alabanza a Jesús. Era la única novela que estaban viendo en el cielo. No había más. C'était une unique nouvelle ou bien film que tu as regardé dans le ciel, pas de encore. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Porque era un riesgo. Parce qu'elle était au milieu, lui. El cielo se comprometió. Parce que si elle allait promettre, Porque la silla estaba vacía. parce que les chaises étaient vides. Si Jesús pierde, Si Jésus perdit, si Jesús falla, si Jésus faillit, el diablo sube al trono de le Dios. diable a monté sur le trône de Dieu. Amén, hermanos. Entonces todos estaban Et bien, pendientes tout est sous-attendu. de esa dificultad. Les difficultés, ça. Vieron la necesidad de Jesús, Nous avons nécessité Jésus. sus dificultades. Difficulté, lui. No sé, tal vez allá estaban orando. On va connaître peut-être la bataille prière. Ayúdanos Dios, Aidez-nous, bon Dieu. guárdalo. Kimbeli. Y ángeles tal vez estaban allí Et puis, les anges peut-être là, pendientes. sous-attendu. Amén. Y creció. Et puis, il a grandi. Y estaban viendo, Il était là. esperando Il t'attend. que tantos años más, Pendant année, peut-être année encore. con sus 30 años, Avec 30 ans, lui, empezó su il ministerio. commence le ministère. Y tal vez en el cielo decían, Peut-être que c'est la table dit. 3 años más solamente. 3 ans encore seulement. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y Jesús comenzó su Jésus ministerio commence le ministère. y Il quería matar a Jesús. devait tuer Jésus. Y Dios lo ayudaba. Bon Dieu, aidez-lui. Ahí, esos 3 años Et là, dans 3 ans, ça y est, eran los capítulos más c'est un interesantes chapitre qui est plus intéressant de la vida de Jesús. dans la vie de Jésus. Y el cielo estaba en tensión. Le ciel là Estaba en tensión. était intention. En tensión. Tensión. Il était en tension. Il était en tension. Amén, hermanos. ¿Verdad que sí? Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pendiente. Vous attendez. Pero Dios, Mais bon Dieu, el Padre, papa, conocía a su hijo. il te Amén. connaît petit Lia. Y cuando llegó el momento Et là, que moment de arrivé, Getsemaní, de Gethsemane, allí là, había silencio en el il y a cielo. un silence dans le ciel. Là. Cuando Jesús elevó esa Là, oración. que Jésus te fait prier ça. Padre, si es posible, Papa, si c'est possible,
Pasa de mí esta copa. Mettez devant me goder ça. Alabanza al Señor. Estaban Je pendientes suis attendu. allá en el cielo. Dans le ciel là. Arcángel Miguel Les anges, Archange y Michael, Gabriel, Gabriel, los serafines, Séraphin. estaban pendientes viendo allá abajo a J'ai Jesús. entendu regarder en bas Jésus. Y tal vez estaban allí Peut-être pendientes, était là, escuchando la il a oración. écouté prière. Y tal vez con sus uñas así. Peut-être avec son yeux comme ça. Y cuando Jesús dijo, Et là que Jésus dit, Padre, si es posible, Papa, si c'est possible, pasa de mí esta copa. mettez devant Jésus, moi goder ça. Había un silencio. C'est qu'il y a un silence. Gloria a Dios. Regardez. Sus corazones comenzaron. Qui a commencé? ¿Qué estamos escuchando aquí? Qui s'en attendait là? Sequedad en su garganta. C'est venu on séché là. Pendiente. Sous attendu. ¿Qué está pasando, Qu'est-ce Jesús? qui a passé dans Jésus? Nadie se atrevía a hablar. Personne n'a pas de chance de parler. Jesús volvió a orar. Jésus retourné prier. Estaban pendientes. Je t'ai entendu. Padre, si es posible, Papa, si c'est possible, pasa de mí esta copa. mettez goder ça devant. Tal vez unos comenzaron a llorar Peut-être qu'ils ont commencé à crier porque vieron parce que ouais, el peligro. danger. El padre sentado Et ahí. papa chita là, No puedo ceder. pas capable de faire. Mi hijo está sufriendo. Petit point a souffrir. Tenía gotas de sudor, de Il sangre. était gagné goutte de sang déjà. Y fue por tercera vez. Troisième fois, El padre esperaba la oración papa correcta était obtenu une prière correcte. de su hijo que era ser humano. Aleluya. Qui c'est l'homme. El padre sabía que su hijo estaba sufriendo, Papa te connaît que petit dia tape souffrir. pero no podía mandar ayuda Mais quand voyez Judas, hasta que no escuche la oración tu vois correcta. qu'il va attendre une prière correcte. La tercera vez Jesús fue a orar. Deuxième fois, Jésus a prié. Padre, si es Papa, posible, si c'est possible, yo no quiero ir a esta cruz je ne peux más, pas Dios. aller sur quoi ça encore, bon Dieu. Yo no quiero tomar esos sucios pecados Je ne peux sobre pas mi prendre papá. saleté, péché, ça sur moi, papa. Padre, no hay otra manera. Papa, pas de l'autre façon. Él caminó todo este camino para llegar ahí a la base. Y rabacó y suelta banquilla. Pero la tercera vez dijo, Mais troisième fois, allez-y. pero que no se haga mi voluntad. Hey. Ta fête, c'est long. Oh, rabacó y suelta. Pero la tuya. Mais volonté pas. Allí en el cielo había gloria a Dios. Aleluya. Gloire à Dieu. Inmediatamente salieron ángeles para la tierra. Immédiatement, je descends grâce sur terre. Y dice la palabra La parole a dit. que ángeles Je vinieron fini. para confortar, para fortalecer a Je Jesús. te Jésus force. En esa tercera vez Cette troisième fois, descendieron ángeles je te descends. y estaba inmediatamente Immédiatement, allí con él. là, c'est ma vie. Estamos contigo, Cristo. C'est ma vie pour Christ. El cielo está contigo. Là, c'est ma vie. Dios te da la Bon Dieu, fortaleza. par force. Lo tienes que pasar. Vous connaissez la Lo capacité. vas a pasar. Alabanza a Jesús. Aleluya. Oh, alabanza. No era fácil morir por usted en la cruz. Parce que mourir pour vous-même sur quoi? No era fácil para el Rey de Reyes C'est pas facile pour moi d'avoir. entregar su vida C'est remettre la ville. para usted en la cruz. Vous-même sur quoi? ¿Qué le da usted a cambio? Ça, on me baille un changement. ¿Qué vida usted le da a Dios a cambio? Critiquement, ça, on baille bon Dieu un changement. De sacrificio tan grande. Sacrifice, gros sacrifice ça. ¿Quién le ha hecho en la cruz para Qu'il fait pour usted? vous-même sur quoi? Podemos estar de pie, el altar está On abierto. lève le Aleluya. capé, l'hôtel à l'ouvrir. Alabanza a Jesús. Alléluia. Adora a tu Dios en esta noche. Adorez bon Dieu la soirée. Si quieres pasar al altar, puedes pasar. Si vous voulez passer devant l'hôtel, on va passer. Cristo vive. Jésus vivant. Adora a tu Dios. Levanta tu mano y adora la Adorez gloria bon de Dieu. Dios. Levez, mais adorez bon Dieu. Adorez bon Dieu. Oh, hay que estar agradecidos. Vous devez remercier. Hay que estar agradecidos a Dios Vous devez remercier madame bon Dieu. por la obra que Él ha hecho para Pour le nosotros. travail qu'il fait pour nous. Alabanza a Jesús para siempre. Oh, glorificado sea el Señor. Ven a adorar a Dios. Venez adorer bon Dieu. Gloria a Jesús. Alma mírame, amor, en su vida no escatimó, hasta el final se entregó. Aleluya. Y al monte fue por
Alabanza a Jesús. De tal manera me amó. Que por él pagó Adora a tu Dios en esta noche. Habla con tu Dios. el precio de su gran amor. Pero toda mi alma por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Aleluya. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Alabanza a Jesús. Si hay una vida aquí en esta noche, aleluya, Si yo mon la soya, has escuchado este mensaje que autant de messages ça, y no tienes a Cristo en tu vida, si vous pas connaissez Christ dans la vie, ou, alabanza al Señor. En esta noche ya soya, quieres dar contenido vous rejoignez le quotidien. a lo que Jesús ha hecho para C'est ça que usted Jésus fait pour vous-même. y quieres entregar tu vida al Señor. Vous voulez remettre la vie dans le Seigneur. Ven, vamos a orar por usted. Fini, nous allons prier pour vous. O tal vez no estás caminando bien Vous ne pouvez pas marcher fidèle. y en esta noche À soya, quieres reconciliarte con el Señor, si vous voulez réconcilier avec le Seigneur, que Él vino qu'il vienne, a vous buscarte, cherchez, a esa oveja mouton ça, que se había perdido. qui est perdu. En esta Et noche puis, à soya, usted quiere reconciliar con vous Dios. voulez réconcilier avec mon Dieu. Ven, Venez, queremos orar con vous usted. voulez prier avec vous. Esa oración poderosa Prière qui vous voit ça. donde usted va a entregar su vida al Vous Señor. allez mettre la vie dans le Seigneur. Hay una persona aquí Est-ce que vous là? que quiere entregar su vida al Señor. Mettre la vie dans le Seigneur. Alabanza a Jesús. Tal vez no estás descarriado, Peut-être qu'on va pas dévier. pero estás descuidando tu Nous allons salvación. négliger les livrances. Estás poniendo prioridades equivocadas Nous allons mettre des priorités trompées. y estás justificando a usted mismo ante Dios. Nous allons justifier tête ou devant bon En Dieu. esta noche, À soya, Dios te dice, vous avez dit, arrepiéntete, repentis. ven al altar, Venez dans l'hôtel ven là. a valorar Venez pour prier. la obra que Dios ha hecho en tu vida. Venez pour voir ça que bon Dieu fait dans la vie. Ven a darle gracias. Venez, dis merci. Ven a decir al Señor, Venez, dis Seigneur, renuévame, Señor. renouvelez-moi. Gracias Merci. que tomaste mi lugar, un lugar. Ouais. Dile al Señor, Seigneur, en esta noche soya. te doy las gracias Dis merci. que veniste en rescate por mí. Parce que vous rachetez moi. Oh, adora a Dios. Dile gracias. Dis merci. Dile, yo soy tu hijo. Dis-moi c'est petit. Tengo esa confianza Porque confiance ça. que todas las promesas Que promesse ça. son mías. C'est pour moi. Oui. Jesús, Jésus, gracias merci. por la obra que has hecho en mi vida. Travail fait dans moi-même là. Te has humillado, Moi humilié moi. te has humillado. Moi humilié moi. Por eso en esta noche Soya. dejo el orgullo, Moi laisse l'orgueil. quito la arrogancia, C'est arrogance. quito el altivez. Me humillo, me humillo, Señor, en tu presencia. El altar está abierto, ven. L'hôtel à l'eau préféré. Ven un rato más en su Si presencia. on va confier la présence. Arrodíllate en la presencia del Señor, aleluya. La présence de bon Dieu. Que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue por él mi amor. De tal manera me amó
Adora a Dios en esta noche. Que por mí pagar el precio de tu gran amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré por mi Jesús, caminaré porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Gloria al Señor. Vamos a hacer una oración. On a le faire prière. Vamos a dar a Dios gracias On a le dit bon Dieu merci. con todo nuestro Pour corazón tout cœur nous, por la obra que Él ha hecho, hermanos. pour le travail qu'il fait déjà. La iglesia está abierta L'église l'ouvrir. para todos Pour aquellos tout ça, yo, que el Señor quiere que traer. le Seigneur voulait venir avec yo. Si un pastor dice, Si le pasteur dit, yo no quiero más creyentes, moi pas voulais croire encore. iglesia grande es dolor de cabeza, Yo go l'église, c'est tête fait mal. se descualificó de ser pastor. Eh bien, la déqualifié tête li tant qu'on pasteur. Quítese de allí Retirez là. y deja a Dios poner a alguien que tiene llamado de verdad. Quittez que bon Dieu mettez au monde. Vamos a dar Dios gracias en esta noche. On a le dit bon Dieu merci à cela. Levanta tu voz Levez voix. y dile gracias Dis merci por esta obra pour travail ça. que Él ha Que hecho. on fait. Gracias, Jesús, Merci Jésus. en esta noche. Merci à soi. Gracias. Merci. Gracias, mi Dios. Dile Merci. Bon gracias Dieu me dit ça. por dejar el cielo, Rabaca y Suea, a venir a esta tierra, Venez sous terre ça. a morir por nosotros. Mourir pour nous. Gracias Merci. que tú humillaste, te hiciste hombre, te hiciste esclavo, moriste en la cruz por mis pecados. Dios te hizo pecado para salvarme. Gracias por esa sangre. Gracias por ese sacrificio. Gracias, ay. Y Rabaca y Suera. Ay, Rabaca y Suera. Ay, Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Te seguiré, te seguiré, gloria a Jesús, aleluya. te seguiré. Amén. Vamos a elevar una oración en esta noche, On a aleluya. le faire prière à soi. Vamos a orar por nuestra hermana Marilú, alabanza a Jesús, On a prié pour Seigneur Marie-Claude, por sanidad. pour guérison. Y vamos a orar también On a prié tout
por nuestro muy amado hermano Paul Charlie, amén, Pour frère nous remet en pile là, qui c'est frère nous Paul Charlie. que está pasando una prueba muy fuerte. La passé dans une épreuve qui est très dure. Y como iglesia vamos a tomar autoridad Comme l'église, on a pris autorité nous, sobre los poderes de oscuridad. sur tout pouvoir fait noir. Alabanza al Señor. El diablo tiene sus instrumentos Diable a un instrument yo. y Dios sabe el por qué Él permite ciertas cosas. Bon Dieu connaît pour qui ça lui permettre de série de bagailles. No hay que decir a Dios por qué, Nous pas besoin de bon Dieu pour qui ça. hay que orar, Nous devons prier. hay que reprender, Nous devons reprendre. hay que tomar Nous autoridad. devons prendre autorité. Alabanza al Señor. Y quiero que oremos todos Nous répondons tout en prière ensemble. por nuestro hermano Paul, aleluya, Mon frère nous Paul Charlie. reprendiendo el poder, la oscuridad que se levantó contra su vida, Nous réprimandons le pouvoir obscurité qui les met contre contra la ville. su familia, Contre famille. declarando la Pour victoria. déclarer victoire. Padre celestial, Père céleste. Dios de Mon gloria, Dieu de gloire. en el nombre de Au Jesús, nom de Jésus. en el nombre de Au Jesús, nom de Jésus. te presentamos Nous présentons a nuestro muy amado frère nous remet en pile là. y querido Et frère noir. hermano Paul Charlie, Paul Padre. Charlie. Usted sabe Vous connaissez su la situación, situation là. dónde está Jehová, Lié Jéhovah. esta prueba tan Et fuerte, frère ça qui y dit. el hijo del diablo Petit diable là. que tú has permitido Permettre hacer esto. de faire ça. Jehová, tomamos autoridad Prends autorité. como iglesia aquí en la Comme tierra, l'église là. sentado contigo Je suis ensemble avec vous. en lugares Dieu celestiales. céleste là. En esta noche, Rafael Saya, Shakababa y Suetea, y Rabaka y Saya, Suetebe y Kaba y Saya, Urraba y Shakaba y Saya, Beka y Sueki Baba Baba y Saya, Urraba Saka y Saya y Rebea. Y reprendemos toda obra del diablo que se levantó Rabaki Suete y Kai Sea en contra de tu hijo, Dios. Venez complicer toi. Destruimos toda fortaleza, N'a détruit toute toda foi. trampa, Pelé. toda mentira, Rabaka y Suete Saya. Glorifícate, Padre. Glorifícate. Que tu poder descienda ahora sobre Paul Charlie donde esté Jehová. Que soit côté Que pueda sentir tu gloria sobre su vida. dans la ville. Obra en esta situación. Fais où la situation ça. Aclara esta situación. Fais la situation ça. Igual, Dios mío, Même Jean bon Dieu. que hicieron trampa Qui vous fait parler. para meter a Daniel Vous mettez Daniel. en el foso de los leones. Et dans le fond, tous les meilleurs. Tú le has guardado Vous êtes Kemel. y tú le has sacado. Vous êtes Wetel. Así también obra en este asunto. Papa, c'est du Y social. después, Dios mío, tiraron a esos en el foso de los leones. Haga lo mismo, Jehová de gloria. En el nombre de Jesús, mandamos tu palabra en esta noche. Swear. Atamos todo el poder del diablo. Marrer tout pouvoir diable là. Destruimos todas Nous sus détruire mentiras toute mentir. y sus fortalezas. Avec toute foi. En el nombre de Au nom de Jesús, Jésus. glorifícate. Glorifiez-vous. Glorifícate. Glorifiez-vous. Tú eres Vous savez. nuestro ángel Ces anges. que acampa Que campa alrededor de nosotros entourez-nous. y nos Et defiende. défendre-nous. Defiéndonos. Défendre-nous. Es la iglesia que han retado, Dios mío. C'est pour les papas. Y Rabaceta Baisaya. Ay, suena Baisaya. Y aceptamos el reto de esta noche. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Confiamos en ti, Padre. Confiez dans vous, papa. Fortalezca la familia, Bah, Padre. une famille sa force. En el nombre de Au Jesús. nom de Jésus. Sana Marilu, Padre, en esta Guéris, noche. c'est Marie-Lou, papa. Y cada uno que está enfermo, Et chacun de nous peut-être qui est malade. declaramos sanidad en esta Et nous noche. besoin de guérison à soi. Sanidad de Dios. Guérison bon Dieu. No importa cómo se llama el gripe. Ça pas importe comment les grippe. No importa si está de moda. Ça pas importe d'ici à la mode. No lo Nous aceptamos. pas accepter. En el nombre de Au nom de Jesús. Jésus. Lo Nous reprendemos y réprimander. declaramos sanidad. Il besoin de guérison. Por la llaga de Cristo. Nous blesse Jésus. Suelta ese cuerpo. Allez qui te comme ça. Toca, Marilu. Touchez Marie-Lou. Como has tocado la suegra de Pedro, Dios mío. De toucher Belle Pierre. Y se levantó Il est inmediatamente. immédiatement. Así también en esta noche
noche mandamos tu palabra de sanidad. Envoie parole guérison là. Toca esa vida. Touchez moun ça. Toca cualquier vida que está aquí, Señor. Moun qui la soya. Que sean sanos Il va guérir. por tu La palabra. parole. Por tu palabra. Parole. Por tu palabra. Parole. Y a su nombre. Non li. Y a su nombre. Non li c'est la gloire. A su nombre. Gloria. Gloria al Señor. Amén. Dios continúe bendiciendo mis hermanos. Bon Dieu continue bénir frère Samuel. Pueden tomar asiento en esta Nous allons noche. chita à soya. Dios es bueno. Bon Dieu bon. Y Dios es Bon grande. Dieu grand. Siempre apreciar Nous devons toujours apprécier lo que Cristo ha hecho. ce que Jésus-Christ fait. Si más entendemos, Si plus nous comprenons, comprendemos si nous comprenons, la profundidad de la obra de Cristo pour fonder le travail de Christ là, que Él ha hecho en la cruz, qu'il fait sur quoi, más plus valoramos nous va valer. nuestra salvación Mais c'est spécial dans la délivrance. y nuestro Maestro. Et puis maintenant. Alabanza al Señor. Amén. La forma que pusieron los monitores no va. Amén. Terminamos.